Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthembile. Mina sicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana ucindezeleke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishane nesenti-ke limnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha lokulethela zona-ke nje kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze zingakuphuthi lezi ndaba ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje kulethele-ke umlisa-ke laphana-ke enikeza-ke i-update-ke ngecala-ke le-MK-ke laphana-ke yalithumela laphana-ke kwi-IEC ngendlela okwenzeka ngayo mhla kuvotwa-ke laphana-ke. Lo mlisa-ke ubeseveza-ke laphana-ke okushuko i-IEC okwenza ukuthi-ke leli cala-ke i-IEC ingalinaki, kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke phela into nje udlala ividiyo-ke uzizwele wena. So cela lapha usuzwile-ke le video nama-comment section-ke ufike ushiye umbono wakho ngalo-ke lolu daba ukuthi wena-ke ucabanga kanjani-ke. Bese ucinze nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishane nesenti elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha lokulethela zona kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Update ngesizulu sakini ukuze ungasali. Angiyithandi-ke le update lena, iyangikhuba emoyeni kodwa ngizoyenza anyway. Uyawafaka kuncamalala amaphepha madoda. Lolu khetho belingekho free futhi belingekho fair. Uthi u-IEC e-Electoral Code cha ulifaka ngendlela e-wrong lolu daba. Zikhalo lezi wena ncamalala uzanazo, akusiyo ama-objections. Bakuhlukanisa kanjena-ke bathi ama-objections izinto ofanele ikhalo ofanele uyifake while ukhetho lisenzeka. Phamisa isandla uthi cha-ke anikwazi ukukhipha lama result ngenxa nansi i-proof ngithi akume. Kushuthi ama-objections enzeka ngama-VDs. Uyabona into engisho into kanjalo ukuthi uma kusavotwa nje phakamisa i-party agent ithi no maninike for this reason nansi objection ngithi akume. Yabona bathi-ke i-MK ayenzanga njalo kusho bona. Instead ilindelwa phela ukhetho isiqhamuka nezikhalo egcineni kokhetho. So lento abayitreat njenge-objection, instead bayitreat njengezikhalo. Yabona reason number 1 ukuchitha uncamalala. Reason number 2 wabo uthi ubani lo wenze lezi ayibalo ezithi 9 million wama-votes angabaliwe noma angekho accounted for. Bafuna ukwazi ukuthi ubani, bafuna ukwazi ukuthi ukwenze lokho on what capacity, and bafuna nokwazi ukuthi ukwenze kanjani. Uyabona ubale kanjani. If not then kushuthi lowo bufakazi abuthathwa abunakwa kuthiwa hayi into engekho le yamampunga. Kusho njalo electoral court. Yayizwa leyo nto. Uyabuya-ke uncamalala uthi no man. Sikhuluma nje nakho nje Maritzburg kuboshwe u-Chief Electoral Officer ngayo le ndaba ukuthi uriga ukhetho. Uthini u-IEC kulapho ukuthi cha siyakuzwa impela. Siya-understanda lokho. Kodwa kwakuboshwa kwakhe lo muntu noma nabanye laba amakhisi abade balo. Kusho khona ukuthi u-IEC ubenza sure ukuthi ukhetho luba free and fair. Ngase ngimangala-ke mina vumvumu ukuthi kanti u-IEC yini obebalandela labantu bayilandelelwe i-MK. U-IEC ungaboni ukuthi kwenzakalani kwawu-MK ulandelayo wafollow waze wafika ngisho emzini yabo wafica ukuthi kunenqwaba ama-ballot papers. But uthi wona u-IEC hayi umsebenzi usiyathatha lawo ma-credits umsebenzi wakhe uye wenze sure ukuthi ukhetho luba free and fair. Uphinde uyabuya futhi u-IEC uthi ngisho kungabalwa kungarecountwa-ke kulawo ma-VDs lapho bekuney'nkinga khona. Lawo ma-numbers angeke azaphazamisa ukhetho, the whole number of ukhetho. Ngamanye amazwi kushuthi bathi bangalikhondona lolu khetho kuthiwa lu-free and fair ngenxa ukuthi ama-cases e-rigging abonakalayo nabawavumayo nabathi mancane kakhulu ukuthi asenga-amounta ekuthenini udeclare lolu khetho njengokhetho belu-unfree and unfair. Thatha uPepcorn udle ubukele.
The option MK nayo ke ngoba ufuna ukuchitha u-electoral court nathi sidlulela kulandelayo futhi court okuyi-con court nakhona siyobeka lezi zikhalo siphinde sizwe bathini mabenqaba khona bese sidlulela ku-international court uyabona injalo nje ngani zakwethu idluphe bukhona uthula ubukele.